kubisobanura. Kongo ruje twamenyanye 2010 namutanze muri Ethiopia none nk'ukwezi kumwe ko ndibuka ko nahashitse fe y'ukwezi kwa cenda 2010 nawe ahashika fe y'ukwa cumi na kumwe cyangwa hagati gutyo dufitanyemo gape y'ukwezi kumwe. Twasanze bene data bandahigwa gusa nabo bari batarahatinda. Niho twamenyaniye. Mu gihe gitoya twahise tuba connecte nawe cyane. Nje nahise mba connecte nawe kubera ikibazo twari tuhasanze cyane muri Ethiopia c'abantu benshi. Abantu nabo muri Noro babaga muri Ethiopia biyitaga abanyamurenge kubera ko izina abanyamurenge niryo abantu benshi bagiye bamenya mu bibazo byagiye biba muri Congo. Nabo muri Noro rwose wasangaga biyita abanyamasisi kugira ngo biborohere. Buriya Ethiopia ni kure cyane niri iwacu, ni kagace gasa nkaho katari muri Afurika. Bapfa kumenya nk'amateka y'u Rwanda kubera histoire nari amateka ya jenoside u Rwanda rwahuye naho baranarutabaye, ariko ibindi bihugu byo muri Afurika rwose tibaza bapfa kubimenya. Noneho ahantu narivuze ngo twabaye connecte, tumaze kuhagera twasanze abanyamurenge baba muri Ethiopia batagira uburenganzira bwo kwitwa abanyamurenge, basa nkaho bagira ubwoba bwo kwitwa abanyamurenge. Twagiye tuganira n'abatandukanye, noneho turabiganiraho nje nawe. Tumaze kubiganira twatangiye kuganiriza abantu bari hanze. Ibintu abantu bagenda bavuga ngo Kongoro ngo yagumuye abantu, yajanye abantu. Mu by'ukuri twari dufite abantu twagendesheje inama bari muri Amerika, bari mu Bwongereza n'abandi bari hano muri Canada. Tubagendesha inama y'ico kintu, batubwira uburyo twagikora, ariko ntitwabyubahirije byose. Ni nacyo caje kudukoraho. Bari batubwiye ati mu byo mukora byose mwirinde kurega ama ofisi kuko ari azabafasha, yaba UN yaba n'indi mishinga ifasha impunzi yegamiye kuri leta. Ariko ico ntitwacumva, kandi ico mu by'ukuri navuga ko atari ukubera impamvu za Kongoro. Noneho ico kintu tugitekereje twabonye ko tugikoze turi mu mazu aho twari tuba, ntitwari benshi cyane kandi ntitwari bake, ntacyo twari kuba, ariko twabonye ko biza kutubera bibi cyane. Turavuga tuti nanone dufate utwacu duse n'abavuze ko dufite umutekano mukeya, tuje kubibwira HCR n'iyo leta nyine ishinzwe impunzi. Nti naho ubundi nitugenda gusa kuri ofisi tukagaruka barabifata nk'ibisanzwe. Ico kintu mu by'ukuri twagezeyo badusaba gusubira mu mago, ntitwabyemera. Nihuse ikintu navuze ngo uyu muntu ni umuhemu, ni mu magambo abiri. Turi aho ngaho twatangiye kwakira amafaranga y'abanyamurenge. Ndatekereza ko muri Ethiopia nigeze kubyandika ahantu ku rubuga, abantu bavuga Kongoro. Uwo musi bari kubavuga kuri Charles uriya wari wagiye kureba Ndayishimiye. Narabyanditse ku mbuga su forme nyine y'akababaro nari mfite, nandika amateka yacu muri Ethiopia n'uburyo abanyamurenge badufashije. Nitwe bantu ba mbere abanyamurenge bicariye baravuga ngo abanyamurenge bari muri Ethiopia bafite ikibazo tubafashe. Hanze Kinshasa barahagurutse, bariya bategetse dufiteyo, ndetse bakoresha na ministeri n'abaministeri b'abakongomani ba Kinshasa kugira ngo babashe kutuvuganira. Hatumwa n'intumwa, zanibuka ko hari intumwa zari zivuye mu Rwanda, barimo Dr Jonas yaraje mu manama bisanzwe ya African Union, bamutumye kutureba. Abanyamurenge baragerageje mu buryo bushoboka. Ndatekereza ko twabayeho mu kintu c'imyaka 2 cyangwa imyaka 3
baza batwohereza amafaranga buri kwezi, kandi ayo mafaranga umuntu wari ushinzwe kuyasaba, kuyabika, kuyakira, kuyabika, kuyajera, iyo abantu bari begereje 100 ni Kongoro. Twari twaramuhaye icyizere rwose gishoboka, turamubwira tuti aya mafaranga tugiye twoherezwa yiyongera ku bindi impunzi zihabwa, uze udufasha ujerere bano bantu. Icyo kintu mu by'ukuri yaragikoze. Ubuhemu bw'iyo mvuga navuze ngo mu buryo bubiri, iyo numva haje aho ngaho akavuga Nyarugabo nk'aho ari mugenzi wiwe, bijya bintangaza kandi bikambabaza. Kimwe n'undi wese ku bantu tw'abanye Ethiopia, iyo aje aho ngaho ngo agiye kuvuga ngo Nyarugabo, akamufata nk'umuntu usanzwe, agafata Nyakubahwa Ruberwa nk'umuntu usanzwe, n'abandi bose badufashije, mu by'ukuri byaba bitangaje cyane. Icya kabiri, tumaze badutwaye, Ndahigwa yarabivuze, badutwaye twakomeretse, turi ingomeri, twakubiswe, ariko twari dufitanye inama, twese twari twarakoranye inama, turavuga ngo nitumara kugera iyo bari badutwaye mu nkambi mu birometero 900, yaba umuntu umeze ute, nta muntu wemerewe kuzamuka ngo agende asubire mu mujyi Addis Ababa, kuko kwaba ari ukuducamo. Ariko mu buryo butangaje, promotere wacu twari dutariwe Kongoro niwe muntu yatangiye tukiri mu nkambi, atangira gukorana n'abarya bitwa ko twarwanije ku nyungu ziwe. Ni nkaho yaramaze abona ko hari ababivuze, numvishije mugenzi wa Jano, twamwitaga Hasani, afite irindi zina hano, agaca inyuma akagenda akaja kuganira na ba bantu twarwanije. Ni nkaho we ibyo twakoraga iwe yari abifitemo izindi nyungu. Kandi mu by'ukuri hari akantu naje kwibuka ntageze nibuka, twagiye ku muhanda cyangwa se igihe twagomotse, iwe ataranidekarara, ataraba impunzi. Icya mbere ni nkaho yari yaratinye, kandi ibya procedure kwari ukuvuga ngo umuntu wese abanza kuja mu nkambi, yakoze iki n'iki n'iki n'iki. Abantu benshi mu by'ukuri, nsubiye inyuma gatoya, no mu gihe twari twaravuze ngo ico gihe twarwanije abo biyitira Abanyamurenge, ariko twari twaravuganye ngo nta muntu n'umwe muri twebwe wemerewe kugenda ngo avuge ikesi iri personnel y'umuntu, ngo tugende ngo tuvuge ngo runaka ngo ni gutya na gutya. Oya, twari twaravuze ngo ni en general, selo n'amadone twabahaye niyo bazagenderaho bamenye kwidentifia umunyamurenge n'utari umunyamurenge. Ariko yabayeho umugambanyi ugambanira Abanyamurenge n'abatari Abanyamurenge, akabinjira mu madosi, kandi akabikora niho navuze by'ubucakure, akabikora ashaka yitwa ngo agiye kumufasha, agasa nk'agiye gufasha umuntu, ariko akamwicira dosiye mu buryo bumwe n'ubundi. Yigize ubuyobozi atarabuhawe. Ubushize nabaye nk'ubikoraho, kugeza n'uyu munsi, nubwo bombi na Charles wenda bashobora kuba bahurira kuri kwa Gisegeti, ariko kugeza uyu munsi sinizera ko baza bavugana. Ubwo ari Kinshasa yambwiye ko Charles yamuhamagaye, ati sinari namumenye uwo ari we, ati sinamwitaba, aza kunandikira atambwiye uwo ari we, ati numva biratangaje cyane ukuntu yampamagara. Mu byo nshobora guhamya nuko kugeza n'uyu munsi bashobora kuba batavugana. Aho narivuze ngo yigize umuyobozi, aja muri gakondo, twari dufite ubuyobozi muri Ethiopia. Muri ubwo buyobozi nije wari uhari, ariko aragenda abesha Abanyamurenge muri gakondo, arababesha ngo niwe muyobozi w'Abanyamurenge. Turabimenya, abantu bakaduhamagara yabagoye, avuga ibitari byo,
ah, twamubaza akatubwira ko ngo yabigezemo kera, ngo akira umuyobozi, ariko mu by'ukuri tuza gusanga ibyo bintu yarabyinjiyemo muri icyo gihe yitaga ko ari umuyobozi. Ni ukuvuga ngo tageti yiwe n'impamvu nini yamujanye muri biriya bintu, yageze muri Ethiopia amaze gukora ibyo bintu byose, kutagira stabilite, kutanyurwa, yajaga muri ofisi, ni ukuhashaka amafaranga, ni ugushaka uwo ahamba, no kwishakira icyamufasha we cyangwa se icyamujana hanze. Ariko hamwe n'ibyo, ibyo byose nibyo byagiye bisa nkaho bimutabika, ndetse bituma na resettlement yiwe isa nkaho ahawe pending. Ndibuka ko icyo gihe twebwe twabaga mu ntara, ariko bigeze guhabwa appointment, babonana na premier ministre wa Ethiopia n'abaministre, bavuga ikibazo cyacu, kuko ni ikibazo cyumvikanaga mu by'ukuri, kandi ni ikibazo cyari cyaramenyekanye ahantu henshi, ndetse n'amaofisi yaracitambitse. Bahabwa appointment, barabonana na premier ministre. Noneho icyo kibazo basa naho bagihaye inzira, baravuga ngo bagiha abaministre bagikurikirana kugira ngo bazagikemure. Ndatekereza ko ari aho yibeshe ko n'ubu ngubu wenda bizakomeza kumuhira, cyangwa se niho yakuye uko ameze ko gukinisha ibintu byose. Amaze kubonana na premier ministre, bamaze gutanga abaministre, ngo yageze abahamagara umunsi ku wundi abishuza, kandi umutegetsi akora ikintu mu buryo bwiwe. Iyo unakomeje kumwishuza agutekerezaho, areba nyine nico waba ugamije. Byageze igihe mu by'ukuri ibyo ngibyo akanabikora atabwiye community, akabikora ku ruhande, akishuza ibintu, abigira ibyiwe, ibintu abishakamwo amafaranga, ibintu abigira business yiwe mbese, kandi byari ibintu bya community. Hari imiryango ifite abana bagombaga mu by'ukuri kwitonderwa, niko abakuru bavuga ngo nguhetse ngo ntaterana ibuye. We ntacyo byari bimubwiye, iyo community yari bari inyuma ntacyo yari imubwiye, yarebaga ku nda yiwe, akareba no ku nyungu ziwe ziri personnel. Icyo kintu cyapfiriye aho ngaho, kandi cyari ikintu gikomeye cyashoboraga gufasha umunyamurenge wese, kuko yari promesse ivuye kwa premier ministre. Ariko mu by'ukuri feedback yavuyemo, baripotinze kuko basanze ari umuntu w'akajagare, umuntu irresponsable, ndetse barashobora kuba barafatiye no kuri ubwo busabusa bamuhaga. aja kuja Kinshasa, iki kintu twari twaramenye ko yagiye kubonana na perezida wa Congo. Tumaze kubimenya twaramwicariye. Mu by'ukuri umuntu, hari ukuntu abantu iyo batuye ahantu, iyo abantu baturanye, muza mushaka gukemura ibintu mu buryo bworoshe kugira ngo bitafekta n'abandi. Surtout ko twari tumuzi, ni umuntu uzi gucamwa abantu bifatika. Numvishije, nagiye nkurikirana nyuma ibyo Ndahigwa yavuze, rwose ni umuntu byoroshe kugira ngo azanasenyere n'umugore n'umugabo. Icyo cyo narakivivuye. Icyo kintu yavuze ni ukuri, arashobora kwinjira umugore n'umugabo akabasenyera, kandi muziranye. Yashatse kudusenya, tubigendamo gahoro kugira ngo twiyubake, ariko mu by'ukuri dukomeza kumukurikirana cyane, tumubaza impamvu akorana na Gisegeti uhaye twica, akatubesha, ariko tubizi, tuza tuganira n'abantu bo muri Gakondo, akatubwira ati nahawe letre na Gakondo ngo agende ayishire Gisegeti, ati appointment nayisabiwe na Ministre Gisaro, ubwo bushobozi sinanifite bwo kumugeraho. Ati none bagabo ba mama, kuva uyu munsi
mbivuyemo, ntimuzongera kunumva kuri space, ntimuzongera kunumva hehe. Tusa nkaho tubikoze gutyo, ariko nanone tukongera tukamenya kuko akibibamo, ndetse twese turavuga ngo kugira ngo ibi bintu bitaduteza umuryango hano muri Ethiopia, twese tubihagarike. Bari batangiye kudushinja natwe nyine ko hari abandi natwe dukorana nabo nyine, urumva ko yari afite igice kimwe natwe ikindi gice kigasa nkaho kidushigikiye. Atangira ayo mademarshe yiwe kugeza mu by'ukuri igihe twamuhagurukiye biri seriye, jeweho aza kumbwira ko mufitiye ishari, ati dosiye yiwe yarapfuye, dosiye imaze gupfa, karashaka uburyo yazasanga umugore muri Norvege, ati ibyo ahakora ni ibyo ngibyo, nta bindi bintu, nta kindi mpankora, ko ndiruka kuri dosiye yanje, ibya Amerika byarapfuye, nabonyereje ko ndashaka ukuntu nazasanga umugore Norvege. Tugaceceka, kandi icyo gihe mu by'ukuri yari amaze gusa nkaho amaze kugira umutekano muke, kuko yari yiexpoje mu bintu bya politike kandi adafite protection. Rero Kongoro twabanye kuva twabana, hari abantu baje baradusanga baratubwira ati uyu muntu twabanye kuri Ecole Congolaise, ati uyu muntu ni umugambanyi, bavuga ibyo bapanze abavamo. Ndibuka umunsi umwe twari turi muri iyo nkambi, noneho abantu bacu ntibari bemerewe kuja muri sale kuja kureba televiziyo. Turavugana tugende, kandi nta nubwo benshi twari tunayikeneye, ariko abari barikeneye twashakaga kubahesha uburenganzira bwo kwireba, kandi nta kindi kintu cabaga, twari tuzi ko dushika tukarwana. Mwumve ko kurwanira mu nkambi twari bakeya, ariko turavuga tuti ico kintu tugomba kugikora, agasuzuguro twanze tugomba guhakikisha kuko tubirangije. Ndatekereza ko uwo munsi uwitwa Hassan uri aha ngaha, yari ko atureba ari nkiriye yatangaye yumiwe. Uyu muntu tuvuga Kongoro, twakoranye inama, promotere umuyobozi aragenda afata igikundi c'abasore akijana mu Kanyanga, aja kubaha inzoga kutumara imbaraga. Bagiye bagaruka abakomereka bakomeretse. Uwo munsi mu by'ukuri ndibuka ko hari abafunzwe no gufungwa, n'abandi bahizwe ibirenga icumweru. Amaze kuza nyuma yabaye mu bakiza, ndetse yigira umwe mu bantu basa nkaho bahabahosha ibyabaye, kandi ariwe promotere wakoresheje inama. Rero mu by'ukuri ibyo twavuga kuri Kongoro ni byinshi, ariko yagambaniye benshi kuko twagiye tubivuga, ariko mu by'ukuri nyine kuko nabivuze kare, hariho benshi babivugaga tukumva ibyo bamuvugaho bitoshoboka, tukumva ko umuntu w'umunyamurenge yogambanira mugenzi we akaja muri ofisi akavuga ngo byagenze gutya byagenze gutya byagenze gutya, akaba yosha kuvuga ngo uyu muntu yari umusirikare muri Kongo, kandi muzi ko umuntu wabayeho umusirikare iyo bigeze muri za HCR biba bigiye kumwicira dosiye ziwe. Rero mu ncamake ni nguko sinzi ko ufite ikibazo ngo aze kubaza, hanyuma reka mpe bagenzi banje ijambo. Augustin murakoze cyane. Nari ndimo nshakisha aho mparika mvuye mu kazi, ariko reka ni segonda imwe. Hoste mugenzi waje nimba ari kubona mujyanama cyangwa hoste umuzamure. Ya namubonye namuzamuye. Ya mu gihe Ndahigwa kiri guparika twanamwakira kunganira. Naparitse nta kibazo. Komeza muramwumva. Oh sorry, nari mutinze, sorry. Okay. Nari mvuze nti ndabashimiye cyane
kongera kunsubiza mike kandi ndashimira mugenzi wanje ku byo amaze kuvuga. Mu by'ukuri mu bushize mu kiganiro twakoze twaravuze tuvuga Kongolo uko tumuzi, ariko Kongolo mu mitwe yacu, mu mitima yacu, ko bukeye n'uko bwije nta muntu ntiyabura ico amuvugaho, cane cane ko n'uwamuvuga ibintu vyiwe akenshi nta n'uwabimara. Mu by'ukuri Kongolo nk'uko babivuze twahuriye muri Ethiopia twese dukuze, kandi nimwumva ko turimo tuvuga Kongolo rimwe na rimwe hari abantu bazatekereza akavuga ngo wenda aba bantu bashobora kuba wenda hari ibindi bibazo bafitanye cyangwa hari ishari bo baba bamugiriye. Nta shari twamugirira kuko turi abagabo batunze imiryango yacu, twatandukanye twese turi abantu bazima bamaze gukura. Nta shari twagirira Kongolo, nta n'ikindi catuma tumuvuga uretse ibintu yagiye yivuruvunzamo bisa n'ibihemukira abantu ndetse kugera aho ahemukira n'ubwoko muri rusange. Kongolo rero kumuvuga mu by'ukuri ni umuntu ari mu kubura aho muhera, umuntu ari mu kubura aho muhera. Mu ijambo rimwe Kongolo ni umuharibifu, ni umuharibifu wa wundi mubi. Mwumve ko impamvu mvuze iryo jambo, Kongolo yaraje asanga dutuye muri Ethiopia. Ndatekereza ko atiyumanganyije byibuze ngo arare nijoro rimwe. Ndagira ngo mu ijoro yashitse niho yatangiye imivurumbagatanya yo kuduteza ibibazo. Kongolo yageze muri Ethiopia baje bakurikiranye n'uyu mugabo, kandi uyu mugabo mwumva uvuga ni umupasiteri. Ntiyoje aho ngaho ngo aje kuvuga Kongolo ngo arimo aramubeshera. Ni umupasiteri rwose, kandi babaye inshuti yiwe ya hafi. Hari n'ibyo bakoraga ndetse bimwe wenda ntitubimenye. Sore bari munyumva? Ya wagarutse neza aho ngaho. Nari mvuze nti uyu mugabo baraziranye ndetse hari n'ibyo bakoraga rimwe na rimwe ntitunabimenye, ariko aramuvuze wese aramurangiza. Kongolo umunsi ataha muri Ethiopia yaje yikoreye ibibazo, aza yikoreye ibibazo byo kuduteza ibibazo mu mahoro twari dufite, ari byo byatugejeje kuri ibi ngibi byose turimo tuvuga, ndetse ari naho byarushijeho kuvuga ngo tumumenye kugeza kuri uyu munsi. Ko muranyumva neza? Yego turakumva neza kabisa. Rero Kongolo ni umuhemu nk'uko uyu mugabo yabivuze. Ni umuhemu mubi, nuko wenda umuntu avuga agasa n'uwivuga ku giti ciwe. Njewe Kongolo akigera muri Ethiopia yaje akurikiranye n'uyu mugabo nk'uko nari mbibabwiye, baza bakurikiranye n'umudamu wanje kuko niwe waje nyuma yabo, nibwo njewe nari nshatse. Kongolo amaze kuhagera, ndi gutegura fete yo kuzakira umudamu wanje, Kongolo aremesha inama, nta kibazo n'iki, ndetse no kumenyana njewe ndagira ngo twari tutaranamenyana, yamagumura abantu bose ngo ntibagatahe mu rubanza rwanje. Kubw'amahirwe abagabo bamwe b'abanyamurenge barabyanga ati ibi bintu tuzaniye ni ibiki, aya macakubiri tuzanyemo ni amaki. Abagabo bamwe barabutaha, ubukwe buraba, fete iraba, bigenda neza, n'abandi banyarwanda bari bari aho ngaho n'abakongomani, ibintu biraryoha. Ico ni ikintu kimwe canyeretse ko ari umuharibifu yaje yikoreye. Ndagira ngo wobaza haba na se, nari mbabwiye ngo twabonanye nawe dukuze, wobaza haba na se wamubyaye, bashobora kuba baratandukanye yaramunaniye. Kongolo rero ukuntu ateye muri we, ni umuntu ukunda inyungu ziwe ku giti ciwe. Arashobora kukwereka akakwereka ko muri kumwe, ariko tageti yiwe arimo gutagetinga ikintu gishobora kumugirira inyungu ku giti ciwe, atitaye ngo iki kintu ndagikoze wenda kizankiza ariko cicuye umugenzi wanje.
nuko nguko uwo niwe Kongolo. Kongolo ni umuntu ukunda ifaranga kurenza ibindi bintu wamweretse urufaranga ni ukuvuga ngo muba mutandukanye nawe. Si n'umugabo uvuga ngo agiye gushaka ifaranga, yego ndamubona ko agiye nanagerayo ngo arazibona ngo azaze musangire. Tibibaho ko ndabivuga bagenzi banje bari aha ngaha ni abagabo bo kubihamya. Ibyo ngibyo mugenzi wanje yavuze by'aho hantu twabaga, ico nari muzi nyine ko ari we wari ushinzwe ibintu byose bijanye n'imirire, kuko ntimwobana ngo mubana ahantu mu nzu imwe cyangwa se mu rupango rumwe, nk'uko twabaga mu rupango rumwe, ngo mubane ngo azagira undi muntu ukora ku kintu kijanye n'ifaranga cyangwa na gestion yindi y'ibijanye n'ibitunga abo bantu. Ntimwobana ngo nimurangiza muzagirana amahoro. Ngira ngo kumuhereza ibyo bintu byose nuko bari bamaze kumumenya, bari ko bavuga ati uyu muntu nitamuha ibi ngibi azaduteza ibibazo. Rero Kongolo muri makeya ushize naramuvuze, nubwo bagenzi banje batari bahari, kandi namuvuzeho ibintu byinshi. Nubwo bagenzi banje batari bahari, ariko nabo ko baragenda bazura ibindi bikagenda binanyibutsa n'ibindi birimo bituma nshaka nko guta nk'umurongo nkurikije ibintu twabayemo. Kuko pasiteri yari amaze kubivuga hano, twagiye dufunze tuva Addis Abeba, turagenda ngo tugere mu nkambi. Hari abantu bari bavuyemo inda, hari abantu bari bacitse amagufa. N'uyu pasiteri urimo kuvuga yari yaravunitse igikonjo. Nibo bantu twabonaga bashobora kuja kwivuza, gushakisha uburyo boja kwivuza, kandi bari batugoye pe, bari batugoye. Turagenda dushakisha abantu b'ibihuru kugira ngo babavure, bisa n'ibinaniranye. Urumva abantu bacitse amagufwa, bisa n'ibinaniranye, ku buryo kubona referari ibavana mu nkamba aho twari turi baje Addis Abeba kuja kwivuza byari koroha. Kandi ico gihe twari dufite amahirwe, kuko rimwe na rimwe baratwumvaga nubwo twari dufashwe nk'abantu bakoze ibyaha baje bafunze. Ariko mu bantu bagize ikibazo gikomeye nyuma yo kugera mu nkambi, twari dufite umwana umwe wari urwaye diyabete. Umwana atigeze atekereza ngo atekereze ati aba bantu tugiye kujana ku muhanda bafite ibibazo bimeze gutya. Turagenda ngo tugere mu nkambi. Wa mwana niwe muntu, kubera uburwayi yari afite, umuryango we ubona referari basubira Addis Abeba, kandi bari basanzwe n'ubundi bariyo bafite assistance. Basubira Addis Abeba, baragenda baja kwivuza. Ndagira ngo bapfuye kwerekerayo gutya. Kongolo ari mu bantu batangiye gushakisha referari kugira ngo asigataye aba bantu bamwe bavunitse amagufa, abagore bari baravuyemo inda, n'abandi bagiye bagira ibibazo bikomeye, bari barataye ama assistance badafite uburyo babaho. Kongolo niwe muntu watangiye gushakisha uburyo aja Addis Abeba. Undi muntu waje kugira ikibazo gikomeye ni jewe. Ngira ikibazo c'umugore n'umwana yari atwite, ndagenda nanje ja Addis Abeba. Umuntu wa gatatu waje nkurikiye ni Kongolo. Asiga ba bantu bose yahambishije akabajana mu nkambi, yirengagiza ibibazo bafite, ashakisha uburyo bwose bushoboka, akreye ingwara zitabaho atigeze. Araza na Addis Abeba, ngo agere Addis Abeba bamukubisa assistance. Kongolo yituriye Addis Abeba, amaze abantu bari mu nkambi bahura n'ibibazo. Abantu bahura n'ibibazo mwa bantu mwe bikomeye, kandi ataje Addis Abeba byibuze ngo aje kubavugira nk'umuntu wari wagiye ari imbere y'abandi. Kongolo n'umuhemu. Ni ukuvuga ngo aho yerekeje ijisho, cyane habaye ari ahantu hari amafaranga, nk'uku yerekeje ijisho hariya kwa Gisegeti, akagira amahirwe bikamuhira. Mwa bantu mwe mwumve ko nta shari tumufitiye. Turi abagabo batunze, bafite imiryango yabo. Uko tumeze kose, nanone turacari imfura, kandi tuzarinda dupfa tukiri imfura. Ntituzahemukira ubwoko, ntituzahemukira n'abantu. Kongolo nari mvuze ngo aho yerekeje ijisho habaye hari amafaranga. Uretse n'abanyamurenge muri rusange bashobora kuba barapfuye wenda ku kagambane ke. Ndatekereza ko na bamwe mu maraso yiwe
mu maraso yiwe aho avuka kwa se na nyina yobagambanira ntiyotinya ico kintu rwose. N'ibimenyetso birahari. Ubu mbabwira murumuna we bavukana mu ndimwe yarabereye nka se nibo bantu babiri bavukanaga bari muri Ethiopia. Yakoze ubukwe, akora ubukwe yanga kubutaha. Abanyamurenge bose barahaguruka bose uko bangana, bataha ubukwe bwa murumuna we, yirirwa yikingiranye mu nzu. Ko murumva uwo nguwo ni umuntu abantu boba bakicibazaho. Uwo ni umuntu womara abanyamurenge, mugatekereza ngo uyu muntu yamaze abanyamurenge. Kongoro kubera kwihakirizwa kandi mbivugiye hano kuri space mubyumve, kubera kwihakirizwa kwa Kongoro. Nukuri kw'Imana ntabwo Kongoro uyu munsi nimba azagira amahirwe yo kwinjira kwa Gisegeti, ntabwo Kongoro yo kwinjira mwa Gisegeti ngo asange Gisegeti yiteretse za mboga zabo zimwe z'abashitsi ziriya zimbwa, reka mbivuge zimbwa, ngo yinjira asange zirateretse ku meza, ngo narangiza avuge ngo izi mboga twebwe iwacu ntituza tuzirya. Ntiyoruha atekereza ngo atekereze ko akanwa ke kigeze gafata inkongoro ngo kanywa amata. Nta wundi munyamurenge wokora ico kintu. Ariko Kongoro kubera kwihakirizwa kwiwe, sinshidikanya ko nimbwa uyu munsi ashobora kuba yakwinjira aho barimo bazirya kugira gusa ngo abone akomeza ahabwa amasifu. Sinshidikanya ko uyu munsi yo kwinjira ahantu ngo atekereze ko yigeza mu amata y'inka. Rero umwanya mwaduhaye ni mutoya, kandi hari undi mugenzi wanje uri inyuma ukivuga, ariko rwose nimwumva tuvuga uyu mugabo ntimugatekereze ko hari andi mashari twoba tumufitiye ubushize nyuma ya ca kiganiro twakoze hari ku Cyumweru. Muri iryo joro yari yaramborotse, yaranyandikiye aramborokora, dutangira kwandikirana nawe. Mubyo twandikiranye nawe yarambwira ngo ubutunzi afite ubunyine, avuga mu izina rya data kuko ararizi. Aravuga ngo kwa naka muzagera kubyo maze kugeraho, ngo mwaratubutse amabavu. Ndamubwira ngo uko bimeze kose, ibyo ntunze byose, kandi sindi umukene anabyumve, aza kunda kwihisha hano hasi Boston, niho ukunda kumubona, nimba ari hasi ambwire ko arimo gutegereza. yarahari, bamaze kubivuga ko ahari. Bashobora kuba banamubwiye ko ahari. Anyumve, sindi umukene, sindi umutindi wotekereza ngo ndarya icarico cyose c'undi muntu kugira ngo mpemukire umuntu uwo ari we wese cyangwa ubwoko bwanje. Imana ishimwe ko ntazahurira na Kongoro kuri iriya misozi, kuko yarambwiye ngo ninkandagira muri Kongo ngo azampamba. Ariko Imana ishimwe ko umunsi nzakandagira mu Minembwe, nzifotoza nkamwereka ifoto mpagaze mu Minembwe cyangwa mpagaze mu Bibogobogo iwacu, nawe ahagaze Kinshasa. Imana ubushize ari muri Swede nibwo aheruka hanze, ngira ngo mwarabimenye, byaranavuzwe hano. Ari muri Swede naramuhamagaye ndamubwira nti yewe noneho naryamye ndota wahunze, kandi uhunga wambaye ubusa. Yari kumwe n'umugore we rwose, nawe yarabyumvishe, ndetse umugore we aramubaza ngo ese uwo ninde, aramubwira ngo ni jewe. Ndamubwira ngo narose wambaye ubusa. Ariko nyuma naje kubisesengura nsanga Kongoro azapfa yambaye ubusa, kuko ico twambaye twebwe ni ubunyamurenge. Niwo mwambaro twifubitse, niwo mwambaro udukingirira izuba. Aho turi tugendana ishema kubera ko turi abanyamurenge, aho turi tugendana ishema kubera ko iwacu uyu munsi hakihari. Ndatekereza ndavuga ngo Kongoro nagira n'amahirwe yo gucika iriya leta, ntaho azihisha umunyamurenge, kuko abanyamurenge twakwiriye isi yose. Abanyamurenge ntaho tutari ku isi.
mu busesenguzi nakoze kuri izi nzozi nasanze koko Kongolo azahunga yambaye ubusa, kuko nta munyamurenge umunyamurenge wese uzamubona azamubona ari kumuvuma, azamubona ari kumuvuma. Mvuze ako kantu ko kuvuma ubushize turimo tuvugana nawe, yarambwiye ngo abanyamurenge ngo turimo kumuvuma, ngo se ngo turimo kumva ngo byamutera ikibazo, ngo ninde watubwiye ko ngo ababyeyi be bamuvumye. Ndamubwira ngo kukuvuma ntabwo ari ababyeyi bawe gusa, abanyamurenge barakuvumye, ntikimenyimenyi nuko banyogosenge bivugiye amawodi yarahari, bivugira ko wewe uri ikivume ndetse baguciye no mu muryango. Ngo aje kumbwira, arambwira iyo message irahari, simubeshera, iyo message irahari, yari arimo yandika siba, nanje yari arimo yandika izo yanditse, nkamanzi forwardinga ku muhungu wanje, kubera ko muzi ko agira ko kageso, azakora amanya Kongolo muzamuvugana arimo kukurikodinga. Njewe sinzi kurikodinga umuntu, n'ubu nyine wambwira ngo ndi coding umuntu sinzi ko nanabimenya, ariko muzamuvugana iki. Iyo message irahari. Arambwira ngo uriya mugore wavuze ngo ninde wambwiye ko ari Nyirasenge, ngo n'umuntu ngo mahoro yaguze, ngo n'umuntu mahoro yaguze ngo kugira ngo aje ngo aje kumutuka. Ndahumirwa. Oya nta kibazo na Rero biriya bihumbi yari kwabaza Kordo yabajije ngo ese uriya mwana nimwe mwamubyaye ni umunyamurenge, bagahakana ntihoburamo Nyirasenge nimba atabemera. Ngahe komeza twakira rero Kongolo ugeze aho avugwa akavugwa n'abanyamahanga. Kongolo ugeze aho avugwa akavugwa n'abana bato. Kongolo ugeze aho imbwa isigaye ibwagura mu minembwe, abanyamurenge bakayita Kongolo, agatukisha ubwoko. Nibyo nababwiye kare, ndababwira ngo Imana ishimwe ko ntigeze ntekereza kuba Kagara, kuko nopfanye agahinda, kubera ko jewe ndamutse mfuye bazacurira abana banje bababwira ko ise yari umugambanyi w'ubwoko, bazacurira umugore wanje ko ise ko umugabo we yari umugambanyi w'ubwoko, data hwari wenda bazasigara bamubwira ngo uriya mugabo yari yarabyaye nabi. Ibyo byose ni ibintu bizaba kuri ababyeyi baba bantu babagambanyi. Rero reka mpina amagambo, Kongolo rwose kumuvuga ni ibintu birenze, ni ibintu birenze rwose. Rimwe na rimwe muza mutubabarira, kandi nongeye kubiseguraho, nta kindi kintu dupfa na Kongolo, nta jambo niri rimwe dufitanye na Kongolo, ko turamuvuga ukwari, ko turavuga Kongolo tuzi, twamaranye imyaka igera mu 8. Uyu mugabo umaze kuvuga bamaranye imyaka irenga 10. Murumva ko uyu muntu turamuzi bihagije. N'abatari bamuzi bamumenye mu mezi 2, mu mezi 3, n'uwamumenye uyu munsi hari ibyo bahamagara hano, hari ibyo bavuga. Rero murakoze. Ikintu kigoye ni umuntu ugira amakenga kuruta abandi bantu bose, kuva nta nimbwebwe ntigira amakenga. Subira inyuma ntitwari tuvisha aho wari uhereye. Ya none uwo munsi cyage mwakomeje Washington, none nja kuri TikTok live, none hari abantu baba tuvugana mbahiza courage. Umuntu umwe mu Kagara aramuhamagara ngo ese umuntu ngutuye muri Ethiopia witwa nyina nje sinza mpindura amazina yanje, turamuza, aramusobanuriye, none ahita mpamagara ariko ngo braza ico gihe yaravuye cyage kiriya mishikirano ya ese ni Geneve harya ya Qatar batangiye kuja Suisse ya Doha. No Kongolo ahita mpamagara aramwe ngo ese ngo umuntu ngo gutya ne gutya na gutya, ati none amaze kumpamagara jewe ngira ngo none yapfuye kumpamagara bisanzwe. None nibuka ko kubera ukuntu muzi, nibuka ko narindi kuri space ya TikTok ya Ilunga, pita numva ko ari undi muntu umuhamagaye, pita numva ko ari undi muntu umubwiye ko ndi kuri space kandi ngiye baje bitanga no kumena amavuta. No yumvaga ko nyine ngiye kuvuga ibintu bitari byo. Reka nje kuri Kongolo, reka ndamuvuga muri cadre politique, muvuge no muri cadre buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe sinje mu buzima bwe personnel kuko ibyo ntibindeba, ariko ndavuga muri cadre politique ibintu jewe Kongolo natangaye. Kongolo ndamuvuga bagenzi banje Ndahigwa na mwene data pasteur bavuye kuvuga, ndamuvuga muri no cadre y'ibintu y'umuntu ukuntu ari lashe gusa nimara ngere ku kintu cyo kwa premier ministre wa hano muri Ethiopia.
ah, ko muranyumva uragarutse kabisa yaha kandi uragarutse ni nawe dukeneye kuruta pasiteri wari gukata ku ruhande. noneho muri cadre politique ndamuvuga ku bintu twagiraga email yari hagarariwe na Charles nyine na Kongoro yandikaga bakandika izandiko zije Geneve ko muranyumva muzamumbwira kuko mfite network mbi cyane gatanu kuri bagume gatanu bikirize niho bumva. no kugume unyikirize kuko nari mbibaranye iminsi ugume kabisa no Kongoro amaze kugenda icyo gihe iyo email twagiraga mwene data Charles ndatekereza ko nimba ari pastor twaza rugira code yayo nimba ari Charles mbani kumwe muri bo iyo email none yandika message ziwe personnel ayandika iyo email yacu abanyamurenge iriya mu nkambi ngo amare kwandika iyo email baragenda barayifa bombi na Charles bamaze kuyifa bagaruka kuri mwene data pastor nibo babaga muri comité executive noneho bamugarutseho noneho Charles akavuga ngo ati Kongoro yagindika message itariyo yandikira abandi bantu yandikira Geneve yandikira nandi hantu ibintu byiwe yatekereje mu mutwe wiwe noneho bamubwiye amagambo Kongoro ntiyabakibyumvishe noneho agira gute aratangira nico gihe yatangiye iyo mikino yo kuva ngo aje Addis Ababa ngo aje kubikora arirukanka njewe asibra na pasteur ngo abasinzira ngo ko baramurwanya umuntu bako bajana nk'umuketeka wiwe bavana yari umusinzira arabangwa abasinzira ngo ko baramurwanya bapfuye na Charles email aburi kintu yitwaza aza kumprovoka ngo njewe ngo namuteje abantu ngo na pasteur ngo aranshigikiye ngo nibikingo ngo turamurwanya ngo basinzira ngo nibo bamuhagurukiye ngo buce kwira nimugoro baravuga ngo bagorora ngo nibo bamuhagurukiye mu gitondo azinduka agenda ajadisi ngo amare kujadisi agezeyo yagiye kwivuza ko muranyumva Turakumva neza cyane cyane rwose agiye kwivuza ngo agere kugera amaze kuza kwivuza yadisi arivuza birarangira ikintu cyambabaje cyantangaje twari dutekereje tese abagorora se yarazanye uyu Charles cyangwa ni Charles kura ni kwa kundi gucagaguramo abantu nyine ni kwa kundi gucagaguramo abantu niyo systeme yiwe nibwo buzima bwiwe nono arirukanze araba ati abasinzira cyo bonyine abagorora nibo babiteye harimo abantu twara abantu bake cyane ntitwagiraga n'iby'imirara nta mirara yahabaga kuko twari bake bishoboka nuko ibo niwe watangiye kuzana ikitu cyambere akavuga ngo ni minorite ngo numuheto akavuga undi mugabo wabazigaba twabanaga ngo ni Aimable akavuga ngo na Aimable ngo bagiye kibazo ngo cumi minorite twara basinzira batatu nimba tutari bane ngira ngo twabanaga na Prosperi ari muri Amerika na mukuru we Bashire nagitwaza n'undi mugabo ngo ni Rugira uko niko twara basinzira bari muri Ethiopia icogi akavuga ngo basinzira ngo ni wamugwanije bwaca gatora abandi ngo buce twara abantu babiri Kongoro azana igitekerezo aravuga ngo kubera ko abantu ngo bafashitiwe ibihano bajanwa mu nkambi ngo abantu bose babanyukama ngo bazobajane ngo bazashira ngo kugira ngo bataza bafata ibihano nk'ibyo twafatiwe afata abasore bari baje bariko badusanga urumva ubuzima bwari bugoye kandi twarasangiraga abana aragenda aje kubagumura wenyine babana ngo mara kuja aho bagiye kuba aragenda arababwira ati mwebwe iyi komite yarabagambaniye bano bantu bazafata amafaranga hanze nico gituma batifuza ko musangira nabo ariwe muntu wazanye igitekerezo mu nama twatwikiye kwa hantu jewe sinzanibagiwe twatwikiye ahantu mu nama kwibuye aravuga ngo jewe ngo sinifuza ko abantu ngo bazoza babanyukama ngo tuzobana ngo kugo bashaka kugira ngo ibibazo au contraire yashakaga kwirwanaho kugira ngo amafaranga azozaza agire gute abari aho ngaho baro bayarya icyo ngicyo kigenda gutyo icya kabiri abo bana aragenda arabagumura twaje kubagarura mu banyamurenge byaragoranye pe tukagenda tukicara tukagoragoza yemwe mwuka Imana byari bimeze gutya twari turi mu bibazo ikibazo kiraba urumva ne wazanye igitekerezo kiduciyemo abo bana rero nabagabo nyine bamwe bari hanze abandi bari hano nuko ngo akabereka ko twebwe abandi banyamurenge tutabakunda nuko ico kibazo kibaho ngaho buke ahantu twari turi muri zone imwe n'abandi biba ngombwa ko UN dukurayo twavuyeyo none Kongoro za Addis amaze kuzana Addis ateza akaduruvayo bashwana n'uyu ndahigu uyu nguyu n'abandi bose aragenda aje muri UN aravuga abo bose n'abanyarwanda kubera ikibazo inyungu ziwe aragenda aravuga abagabo bose harimo n'undi mugabo w'abahima ari muri Amerika nawe bose aragenda bose aje muri UN arabaregata bose n'abanyarwanda
noneho mu matreating noneho undi mugabo w'abanyabyinshi wari uyoboye hano ari muri Amerika nawe biba ngombwa ko nabo baje kumurega mu butegetsi. Ico gihe jewe n'uyu mugabo pasteur nitwe twari tuyoboye mu nkambi, baramufashe baramukonkoboye mu nkambi, bamuzanye na federal police iramufatiza iramuzana mu nkambi. Mugeze mu nkambi, jewe uyu nguyu urimo kuvuga n'uyu mugabo, tugenda hari umuzungu unkoni malori, tugenda tuje kumuvuganira ngo buce wa muzungu avugana n'abandi bayobozi bari hano Addis, atangira kutwiyemeraho ngo abazungu koko baramukurikirana mu nkambi. Jewe nagiye nje nyine ndamujana mugeza muri atangira gutuka abakozi ba HCR b'abanyetiyopiya ngo amare kwatuka none namwe Antioke nta kibazo wewe vugana n'uyu muzungu kuko uyu muzungu we director leta atanga raporo iri direct Kongoro agira gute turashaka ukuntu acika. Twavuganye n'uyu mugabo uko byagenze no kuntu yaje no kuntu yacitse ava mu nkamba garuka Addis. Uyu pastor arahari nawe n'umuhamya na Kongoro nimba ari hano niyo mushaka mu muzamure nawe aza abisobanura. Turamucikisha ngo tumare kumucikisha protection wari uhari wo muri leta arambira ngo muri abantu b'abagabo nimba Kongoro yagiye muri abantu b'abagabo. Kongoro agira gucyara zamuka hano Addis. Ndasimbukira ku kintu cyo kwa premier ministre ibindi abagenzi banje babivuze kwa premier ministre buke haza haba inama dukora inama. Premier ministre w'iki gihugu ca Ethiopia wari uhari yari yaje mu gihe ca transition kubera nyine ibibazo twari dufite z'ubuhunzi bari barahagaritse ubufasha. Dukora inama ngo tumare gukora inama, arampamagara ati twakoze inama hano Addis, wowe umuyobozi aho ngaho nyandikira abanyamurenge bari mu nkambi nono abo bantu tuzobajane tuje kubafasha kwa premier ministre. Batora abantu delege y'abantu bazoje kubona kwa premier ministre. Abantu bari batuye kuje kuvugana na premier ministre, mashaka ko munyumva yeme rwose turagukurikiye cyane. Dutora delegation yo kuvugana no kwa premier ministre, arirukanse aragiye. Uco gihe baramufashe baramuderezemo n'abandi baragiye ngo mare gushikayo bavuze ibibazo kwa premier ministre, barabakiriye babahaye comité executif yo kwa premier ministre. Harimo abandi banyamurenge baraho muri Amerika n'abandi bari mu bindi bihugu batoye comité izo zigenda gukurikirana ico kibazo. Kongora amaze kubona ko uko bigenze, bari babahaye umugabo bita Biniam yari mu conseiller particulier wa premier ministre. Babeza n'abaministre bagomba gukurikirana ikibazo cy'abanyamurenge gakemuka, abanyamurenge bose muri Ethiopia bagafashwa bakaja hanze. Kongora arirukanse agatangira agahamagara wenyine umva gari yawe nyadresse no agahamagara uyu none agahamagara uyejo agahamagara uyu none agahamagara uyejo agahamagara uyu none agahamagara uyejo. Noneho bukeye bwaho ico gihe nanje narimo ntegura ubukwe nzamukino Addis. Ntarazamuka ivyo bintu turabikurikirana. Wewe abantu baratanga guhamagara bari hano mu mujyi n'abari mu nkambi, twakora inama ngo Kongoreshe bya bintu. Kongore yahamagaye wa muntu bitwa Biniam, yahamagaye ministre runaka none bya bintu byapfuye. Salomon ngira ngo Salomon nuko nono ndahigwa kaduhamagara nono n'abandi bakaduhamagara tiyeme nono uyu muntu kandi mwebwe nimuzamuvugana nawe kandi mwe muri abantu b'abayobozi kandi mwebwe azabankubu nimugerageze mumubwire agabanye bino bintu byo guhamagara mu buyobozi, batwemereye kudufasha ibintu bizakunda. Kongora arananirana kugeza ubwo neza badufunga imiryango yose, barabafata n'undi mugabo mugenzi wacu babajana muri office ishinzwe gufasha impunzi. Barababwira ati mugende muzana abantu bose b'abanyamurenge, umuntu wese muzotuzanira witwa ko ari umunya tuzomufasha. Babwira igitangaza Kongora yakoze. Kongora arukanse afasha abarundi b'abahutu n'abanyarwanda, abandi bantu bavanze n'abandi bumva nyine twari tubanye neza nabo, arabafashe abamukuse udufaranga. Kongora akabafata akabajana muri HCR bakabafasha, bamwe babonyeza Australia abandi baje muri Canada. Babanyamurenge birirwa bavugwa ariwo muntu wabita kuva tekereza 2010 ubwo twari 2017 nyuma y'imyaka 7. Urumva tugeze iyo opportunity, ibindi babivuze ga byose ukuntu yagiye bigenda byose nuko ugiye gutwara umwanya muremure. Noneho haza kuba ikibazo icyo gihe cyo kwa premier kirangiye. Noneho ndaza icyo gihe n'uyu mugabo yari ari hano Addis, yari yaje mu bukwe bwa mubyara wiwe no mu bukwe bwanje. Nza gukora ubukwe hano Addis, ndamuhamagara ndamubwira ati yewe noneho ikibazo gitangaje, wewe tukoze inama yo gufasha abanyamurenge, none niko twafasha abandi bantu ko wari bavuze ngo turafasha byibuze n'abatutsi n'abaki muri rusange. Ibi bintu byaje gute kuvuga ngo ufata aba bantu gutya aba bantu kurabajana muri we umuntu wavuye hano ufite ubushobozi. Aba bantu barababaye bamaze no myaka yose, kuramufata ukamujana muri HCR bakamufasha, barabaha uburenganzira bwo gufasha abanyamurenge.
ngo yanga urabona ngo ibintu ngo njewe ngo umuntu ngo twavuganye ngo muri HCR ngo ni Jacqueline ngo yarambwiye ngo atanga kunsobanura ukuntu we ngo ari mu humanitaire ushaka ngo gufasha abantu bose muri rusange. Namubwiranije ko ngo je sinze ry'umuntu ndamara ati ibi bintu ko byatangiye uribuka ko zatangiye abanyamurenge ni bagiye bakubarara hejuru kugira ngo utagira ibibazo, none utangiye gufasha abantu bose birirwa bakoreka. Mubwira ijambo rimwe, nari ntuye ahantu mu birometero nka ndatekereza nari ntuye Beteli, aho urumva ko aha yaratuye ni mu birometero nka 30 birenga mu mujyi. Namubwira nti yewe naje hano ngiye kukubwira ikintu, ntubona aba bantu wafashije iryo jambo naramubwiye nongeye kuri mwaza mwese rya jambo nakubwiye wararitekereje abantu bazogufungisha icyo mpamya cyo kimwe ayamoko wagiye ufasha ameze gutya aba bantu bazokurega ruswa kandi uzabibona uze kwegera telefone my brother. Nubona abantu wambaye gutya ntubonye ko utabanyamurenge hariya. Ndibuka uwo munsi mu cyumweru kimwe nibwo yafashe muri umuna wiwe n'undi mugabo ngo nirugira n'abadamu umaze kumubwira iryo jambo arambwira ngo ahita ababwira ngo agiye kubashakira ngo appointment ya senior protection mu rwego rw'igihugu ngo bagende bavugane nabo. Aba bantu bose ko bose barafashije hatabuzemo n'umwe. Wumva igitangaza kandi imbaraga za bari bazihawe nande, bari bazihawe na guverinoma na UN. None abo bantu ubwo bose urumva hafi y'abanyamurenge bose barafashe, abasigaye kwari ukugenda dupfundika ukuvuga ngo abo bantu bose bahawe iyo favor yo kwa premier ministre byitwa ko bafite bose bagiye hanze kubera kongoro ndasimbukira kuri iki kintu cyo kuja Kinshasa. Kongoro inshuro zibiri zose tumushaka kumwamamaza hano Addis Ababa. Ikintu yagenda gasobanura jewe cyane umugabo Pastor Gitwaza yadusobanuraga yavugaga ikintu cyane bakaza ko abari hano babizi ibijamo ivyo ni icyo gihe kubivuza gitinja ivyo yasobanuraga ibi tukashira oya urabona tugiye cyo gutanga imisanzu habaye kije cyo kuja gutanga imisanzu Kongoro tugakora ibiriyo arabangwiwe ngo ntazoja mu nama z'abanyamurenge ngwiwe ngo agiye kwikorera ngo kugiti ciwe ngo azafata amafaranga ngo ayohereze ati njewe nzanoriza amadolari 100 tuzumatiwe tatuziga tugira hano mureke uko dushoboye twazutanga amafaranga. Kongoro arahaguruka arabirwanya. Umuntu wari ubihagaze imbere n'umugabo wita amasomo w'abarundi ari muri Amerika, hariho nabandi twagenda dutanga abahamya umwe n'undi ahaga ibintu byose dutanga amafaranga na liste, iyo liste irahari y'imisanzu ya mbere twavuze tugomba gutanga. Kongoro aravuga ati njewe ibintu by'imisanzu no njewe nzantanga amafaranga yaje ku giti cyanje kubera kohereza amafaranga binagoye kubera ibintu akahita birwanya nyine bigahita bifata. No ibi bintu bizogenda gute inkuru y'umwana njewe nza kurangiza kuri aka kantu ahana atereye ubwoba. Ahari umugabo w'umusirikare wazofasha umukatanya wagazofasha abasirikare kuzamuka ruguru. Turabikurikirana barabatu uwo musirikare yagazafasha abasirikare kuzamuka ruguru ngo tumubaze aratubwira ngo uwo muntu wagaza arwanya abanyamurenge yamureza ari hano muri Ethiopia amurega muri leta ya Kongo avuga ko uwo musirikare aza ari uzamura abanyamurenge ari uzamura abasirikare batwirwana aratubesha twebwe ngo sinzi ko nyumva unagana ku musozo yari ko afasha abantu kuzamuka nyine b'abanyamurenge cyangwa bo mu yandi moko. Uwo musirikare wa Katanyama ngo yagaza afasha abasirikare batwirwana kuzamuka. None Kongoro we mwaje kutubwira hano aravuga ngo umusirikare ngo yafungishe ngo uri Bukavu ngo umusirikare ngo ari mukorega abanyamurenge. Niko atubwiye n'uyu mugabo Gitwaza ari hano nimba byibuka sinzi nimba kivyibuka. Ndahigwa yerekanye ko abizi. Nuko sinzi ko Kongoro akora mu byukuri birasa byose uko bimeze nta kindi kintu niki kimwe bishingiyeho. Nukuvuga ngo agapfano niba ari agapfano sinzi cyangwa se communication bari bafite communication bari bafitanye na Ekembe nta kindi kintu yari ishingiyeho ni yanda nini iyi ngiyi yatumarishije iyo ngiyo bagiye bavuga ku bintu byose by'amanyanga yagiye akora ariko ashize inyungu ziwe imbere. Nukuvuga ngo nta kindi kintu niki kimwe bari bahuriyeho na Ekembe. Jewe maze kubimenya naramwandikiye ndabimubaza ngira ngo arabihakana
ngira ngo arabihakana, arambwira wenda ko ibyo ngibyo atabizi, ngo aje kunsubiza arambwira ngo ese ngo nyobewe ko yabaye umusirikare, ngo yabaye ngo muri ngo Ekembe yamubereye siyo, ariko ntabwo ari ukubera ubusiyo kuko bari bamaze imyaka n'imyaka batandukanye, nta naho wenda yari kuvana na nimero yiwe, wenda kumenya aho ariho yari kubimenya kubera amabi Ekembe yadukoreye, yari kumenya wenda akamenya aho aherereye, ariko yanda nini yamubujije amahoro, n'uyu munsi akaba ariyo arimo gukoresha kugira ngo atumareho, niyo yamuhuje na Ekembe, nta kindi, nta yandi masano bafitanye na Ekembe, nta kintu n'iki kimwe bahuriyeho na Ekembe, uretse gusa wenda kuba Ekembe yaramubwiye ngo uzaza unkorera iki ngiki nzaza nkoherereza amadolari, kandi ku bantu bari bamuzi Kongoro muri Kongo, muri Ethiopia, nta bundi bucuruzi yakoraga, nta yindi inkamu n'imwe yari afite, n'ubwarimu yarabukoraga kimwe n'uko abandi bose babukoze, udufaranga yari afite twari utwo kumutunga, n'ubwo umugore yari hanze, ariko sintekereza ko umugore we yamwoherezaga amafaranga, ariko ubajije abantu bari muri Ethiopia babanaga nawe, ni wa muntu wagendanaga n'ibihumbi 10 by'idolari, ukibaza ahantu abikuye ukabibura. Twaje kumenya rero ko yakoranaga na Ekembe, turavuga ati wenda birashoboka ko za nka Ekembe yanyagaga akazijana ku masoko ya leta, hagombe kuba harimo pourcentage ya Kongoro kuko barakoranaga bya hafi. Muri make nuko nguko nico nabivugaho. Hanyuma ikindi navugaho, Kongoro nababwiye ngo n'umuharibifu, yaje adusanga Addis Abeba aduteza ibibazo, aragenda aja mu nkambi, tugira ngo birarangiye, nababwiye ko yaje asanga Addis Abeba, Addis Abeba yasanze Nkunda Madubu yabivuzeho, yasanze ndi mu bayobozi bari bayoboye impunzi ya Addis Abeba, ngo ahagere abura amahoro. Icambere kuva ageze hariya yagiye ambona akambonamo uwo ntariwe, akambonamo umunyarwanda, n'ejo bundi yarabinshuriye arambwira ngo n'ubundi wewe ndabizi neza ko uri umunyarwanda, ndamubwira ngo ndi umunyarwanda, yego mfite irangamuntu yaho, kandi bagize neza kutwakira, n'ubu ngubu tuhafata nk'iwacu mu gihe tudafite iwacu aho tuvuka. Ndamubwira ngo ndiwe n'irangamuntu ndayifite, ariko ntutekereze ko nogera igihe cyo kuvuga ngo mpagarare mu mafuti. Ndamubwira ngo mvuka kwa Serugabika, niho mvuka, nimba nawe warageze muri Kongo waje ukurikiye Serugabika aho yaciye, ntabwo rero ibyo ngibyo uri kunsindira ngo ngomba kwemera ko ndi umukongomani 100% n'ibindi yagiye avuga byinshi. Ndamubwira ngo ntidukeneye gusaba nationalite muri Kongo, nabo ngabo bitwa ngo ni basobuja bashobora kuba baraje badusanga kuri buriya butaka. Rero Kongoro mu by'ukuri ni umuharibifu mubi, ntidukwiriye no kumwibazaho ngo tumutindeho, mugende muzamuveho. Umuntu ugitekereza kuri Kongoro rwose ni umuharibifu wa wundi mubi rwose. Sinzi ko ndabura ico namugereranya naco. Abafite ibibazo bakora ahubwo twari ko tugira